Iti Masakbayan. Ulila, kasanwa kita nanang. Ubing pailaang, iti na aksidente ni tatang. Ita, da kayo man ang tinapukaw iti biyag ko. Agmay-may sa akong iti biyag. Sapay umadanin ti panagturpos ko iti senior high. Awan kayo mat, ama kay matang iti naita panagturpos ko. Umuna kami, agawid kabutan taawanan ti tao dito'y Campo Santo. Umuna kayon. Sumarunuakin ton madamdama. Umayan ti tudo, no di ka pa'y agawid, mabasa ka. Sige, mapan kamin. Sigurado. Awan pagbayad ko iti abang. Iti kwarto pagigyanan mi iti boarding house danana Aurora. Kasanuag paitan. Mami, makabayad pa'y nga ta ni Renz iti abang ti kwartuda? Katawan mo tan ni nanang na alabandera? Nabayadan danday ti abulan. No saan na makabayad, di pa panawon ta, ipaabang ta iti sabali. Rumbang laang. Alangan na libre ti kwarto apagyanan na. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Kat madama pa'y mat nga agad-adal. Kasaritak to ni Renz, ibagak amapan iti kabagyan na, no ada kabagyan na ditoy. Kunada mat ana isarong da kano lang dito igid ti syudad. Taga Visayas da kano, mami. Sa bagay, dahi tamot tinadamag ko. Imay dagiti dadakkel na idi dito'y syudad. Dito'y daan nagkita, hindi koan, nagasawa dan. Kaawatan nga rod, nga awan ti kabagyan da dito'y, mami. Dito'y basit at drawer ti pangikabkabilan day dinanang iti walit na. Kitaan. Tatno at da kwartang ausarak. Aginggang agturposak iti senior high. Ha? At damot basit dito yung ornong ni nanang. Inutak da ito eh. Aging ajak makaturpos. Ay, nagmalasak mo't ngaminan. Apay anasapa ak anaulila. Diyos ko, di nak kumabaybayan. Tarabayin nak kuma, akanayon. Races, nga madda ka dito eh. Apaya di ka mapan gumatang iti kanam. Nagkutong ka ni. Di ka kadimang mangan. Sana ka mabisin. Panawan nak lang dito eh. Oh, apaya kita ni Nancy magmag nang agturong dito kantin. Napintas ni Nancy. Saan ka di? Ure napintas. Tapulos asaan ka may bagay kan kuana. At da mabalinda iti biyag. Ininto ta pobre ka. Mas pobre ka pa yung marabutit. Amok day ta. Iswakit kita aglang ti kinapintas na. Ure kursunadak. Amok matla nga sa anak ama ikari. Iso asaan kan nga gambisyon. Siyak lang ti may kari kini Nancy. Ha? Kursunadam ka din ni Nancy? Saan lang nga kursunada? Inaram ko baigit din na. Kat masigurado kasong batan nakto. Apay na kami suot ka? Anya ti parikot mo? Masurunak iti dayjay nga ulila. Ni ka di Renz, titakda kamatan? Nasingpat matday siya tao. Sa damat itsura na. Ngam permi mat ariegat na iti panagbiag. Jack manam mo, no pangalalaan na iti gatgatang na iti kanan na. No saan nakagkamali? Ije balayo ti pagababangan na, saan ka di? Wen, agasam. Nagturod kit din anang ibagakan ni Edward a kursunada na kano? Awan maddakas na. Ag gusto lang matkan ka.
Di nagamdan nga agaram kanya. Tapag sasawag. Apay ko mapagsasawam. Basol na ka din, no ang gusto kan ka. Saan amay kari kanya? Tikas la marabutit, ti kinapanglaw na. Uy, saan ka nga agsao iti kasta, gayam? Narigat ti agsasao. Tadi mo amo ti mapasamak iti masakbayan. Adda ayamat na sayat ang masakbayan para kan ni Renz? Ha? Awan lat amo ko. At damanan ni rin si classroom tayo. Pimpiman ti tsura na ijay. No kasano nga tatibiyag na aday ta tao? Awanan ti inakan amana. No awan pagbayad na iti abang na, papanawan min itya balay. Di yu pa'y lang amin papanawan. Pakitaan tayo no anya ti aramiden na. Ang mga no kasla lawa-lawa, nga agarahamid iti kasla sapot abalay na. Nakabayad ka no pa'y mat, kuna ni mami. Sana mabalin a papanawan, tano agkamang iti otoridad kat madaksan ni mami. Sa bagay, aginggat ka ano makabayad. Awan mo trabaho na. Day tati saan ko nga amo? No ibaga na pa'y la akursunada na. Pagsasawak. Sungbatan nak aminin. Tapno agsardengan amang ibagbaga akursunada na ka. Anya aya, ti kayat mo nga isungbat ko ken ka. Wen, kunamo na tamayat kan. Nancy, apaya ka na yun na ka nga itulod na dyan lalaki. Dagas ka din no umay nak itulod, mami. Kaadalat mat. Di mo ka di amo. Ako nada at ikuyog-kuyog kat pakaalaan iti sikog. Ti Kevin kat pakaalaan iti ubing. Kasano ko mga agsikog ti agkuyog laan? Kan maadaan iti ubing ti agkibin? Hindi nakman sumba-sumbata na kasta. Ang magandong matudingan kay iti saom. Awan day ta, mami. Amok ti aramida. Para makita. Ngam no madadaal ti panagadal mo. Di nakpagpabasulan. Apay kumamadadal ti panagadal ko. Binigatak mat. Inaldawak mat ang mapanidya pagadalan. Nasaya at no kasta. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na danga. Apay kumangagpabawi. Nagragsak kaming tupay ka ni Edward. Da kayong maggayaman ka ni Edward. Agin inayat kami ka ni Edward. Ay na isang sangayan tiragsak ko no kadwak ni Edward. At dapat siya aglangan kayo. Tuwing kayo agpasyar. Ag-date kami mata. Among to tiragsak amariknam inton si kamot ada ka ayan-ayat na. Ikagumaak pa'y tagturpos. No adalaki ti pagadal ko. Ay, amom, napukawan akmutan iti ganas nga agadal. Napatpatag ka din ni Edward? Ngam ti panagadal mo? Kwa. Nagrigat mat ngamin dagiti homeworks. Makapasa doon. Renz, makita ka na isang sangayan ti kinaliday mo. Ada ka di parikot? Ha? Adda ka matkayam dita? Nakita ka nakapanimid ako mitkita iti adayo. Inasidgan ka. Ngam, di mo pa'y natlaw. Sinong batan ka din ni Nancy ni Edward? Dayta ka di ti makagapon no apay analiday ka? Saan matkit di? Maikawa ak ngamin. Pampanunutak dagiti dadaktal ko. Awan pa'y mangkuyog kanyak. Inton madanon ti graduation tayo. Awan ka di kabagyam ditoy? Awan mo tinaibagbaga dagiti dadaktal ko. Sakbay api musay da. Tila ang imbagada. Kat taga Bisayas da. Ijay ti ayan dagiti kabagyan da. Napanta ka din ijay? Saan pa'y? Umanayon ti makabulan apawayway adi ka nakabayad iti abang mo, Renz. Nana, awan pa'y mo ti pagbayad ko. Saan ko na parikot dayta? Daytoy laang boarding house ko ti pagtataudan ti kwartak.
Ipaabang ko iti sabali ti kwarto nga ayan mo. Nana, kasano nga rodan dagiti gamit ko? Di impakim no di mo kayat nga iburandis ko ijarwar. Ha? Ay, sige nga rod, Nana. Taagim pakiak. Imbaga kun ken ka idi pa'y napanabulan. Ano awan pagbayad mo, umakarkan. Apay adi ka pala nagimpake. Nana, awan pa nga min nasarakak apagakarak. Intula ko man, numalpas ti graduation ko, numabalin. Naala kon ti bayad ti umay sumublat di ti kwartom. Ladingitek. Ha? Ay, Nana, numabalin, ibatik pa nga rod ti daddo maagamit ko. O sige, ipan mo ijay bodega di ta sirok ti balay. Imbag no awan timang papanaw kanyak dito'y waiting shed. Diyos ko, si kalaang ti kamang ko. Di na ko mabaybayan. Sapay agtudon. Adda sumungad a jeep. Aglugan aklatan nga agturong ije sentro. Makamuditan. Lumugan akon. Tasi dagmat ti sentro dito'y. Barang adda mabalin ko apag linungan. Kadag iti igid ti pasdak iti asdag ti parke. Mabalinan dito'y igid ti pasdak kapag linungak. Mabalin ka diti makilinong ditoy. Awan ngamin payong ko. Nagpintasan na babae. O, apay adi kag tagari. Mabalin ka diti makilinong punak. Ha? Mabalin latamis. Saan ko ako kwa daytoy igid ti pasdak? Nakilinong aklaeng. Agbiyahe ka kadi, nagdakkel tabag mo. Ha? Saan, miss? Ay, gayam. Siyak ni Renz. Sika? Siyak mat ni Eva. Imbag ta di mo imbagasi ka ni Adan. Ha? May mayat pa'y kuma, no siyak ni Adan. Tauray iti sirok lang ti kayo ti pagtaangak, kat mabalingan. Mang puro sakto mo't iti prutas nga ipakan ko kan ka. Ha? Ay, mabalinsan. Kimapsutan ti tudo. Sige mapanakon. Bye-bye. Bye-bye, Eva. Ha? Tilakay, naipagalis. Kaasimat, inaktulungan. Ay, Lolo, kumpat kayo iti imak. Hintayo pa'y aglinong iti igid ti pasdak ang naglinungak. Agyaman na ka po. Medyo nakapsot nga minen ti panagkitak. At dan sa nabagdakak, iswa na'y galisak. Pagluganon nyo kadi, tay palugan kayo, tapno makawit kayo, Lolo. Asidag dito iti balay ko, Barok. Napayagak lang nga magna. No kayat yo, kibinan kayo langan, aging gayjay balayo. Ay alaman nga ro na po. Nasakit nga mindag iti tumang ko. Kimaruman iti rayumak. Sige nga rod, Lolo, kaduan kayo. Angan at tamot takil abag mo. Nalagan laang daytoy, Lolo. Badok laang dagitoy. Ala, sumalabay kayo iti abagak, tatulungan kayo amag na. Itaman pa'y nga awan ni Renz. Pimanawan iti boarding house mi, ma'am. Saan nga mi na makabayad iti abang na? Napanan na nga rudan. Ay kaasimat kat dandani kayo pa yan agturpos. Bayan yun dayjay, ma'am. Gabat lang dayjay. Ay nasaan ko maakas na? Saan arumbang nga iruruman tinakakaasi? Kat, libre kit din ti panagyan na iti balay mi, ma'am? Ay, madanaganak no saanin nga umay. Sayang, sapay nasaririt nga ubing. Uray na saririt, ma'am. Ta saan matlang ang makaadal. Taawan mang paadal kan kuana. Ay, sayang ti panagturpos na no saan nga agsubli ditoy. Agsarita taman itinalapat si Kanansi. Madmadlaw ko kanayon ka nga aglaladot. Masadsadutak nga rod, mami. Agpudno ka man. Anyo ko matipudno? No itibigbigat.
agbakbakwar ka. Inton kuan, mangmangan ka iti mangga. Apay kumanumang mga anak iti mangga, mami. May salaang ti isumbat mo kanyak. Masikog ka. Wendo saan? Sumbat! Yaman ako na ikan ka, apok. Ha? Dakkel mat gayam ti balay mo, lolo. May maysam ka di ditoy? Wen, atayo ti ayan dagiti anak ko. Papanam ka day, tadapay bag mo. Kan asino dagiti dadakkel mo. Agyaman ako na apok. Dakkel mat gayam ti balay mo, lolo. May maysam ka di ditoy? Wen, atayo ti ayan dagiti anak ko. Papanam ka day, tadapay bag mo. Ken asino dagiti dadakkel mo. Lolo, ulila ako na damang. Pinapanaw nak ti kaserak, tawan pagbayad ko. Apayadi mo binayadan ti abang mo ngay. Awan pa'y ngamin trabaho, lolo, tagad adalak. Pagad-adalam ngay. Iti public school, iti igid ti syudad, lolo. Sapay agturposak ko ma, iti daytoy apa nagtuturpos. Imbag tawan klase ita, ta Sabado. Domingo inton bigat, ken holiday pa inton Lunes. Isungawan klase. Saan ka di apod no ti imbagak? Apakaalaan iti sikog ti kuyog-kuyog? Nagkarimot ni Edward, adinak baybayan, mami. Kasta dagiti lalaki. Ikarina amin alangit kan Gloria. Ngam inton naalanan ti kay kayat na. Saan mon anam namaan, danga? Saan akasta ni Edward, mami? Dayta ti kunam. Ngam pupuutom to ibagak. Inumob to ti luwam, gapoy ti kinasukir mo. Ubing kayo pay. Saan arombang ti inaramid yo? Ay, ayatanak ni Edward. Kasta akmat kan kuana. Saan kami itong agbabawi, mami? Kasta pa iti kunam ita. Ngam kita man no anyan to ti masakbayan yo. Mabalin ka day, saan ka pumanaw dito'y balay? Kaya't yung agyanak dito'y balay mo, lolo. Uray agbalinak akatulong yo. Kaya't ko, basta dalakit di pagyanak. Nulakag ta nasimpet ka. Ibilang ka nga apok. Ha? Agyaman ak unay kada kayo, lolo. Ikarik, agbalinak anasingpet. Masapol nga agturpos ka. Pensyonado ak abalikbayan. Sakon timang paadalken ka, nulakad ta nasingpet ka akunak. Ikarik, lolo. Asikaswan kayo, akas pudno nga apong ko. Kasta akmet. Sapay kumatag kinaawatan ta kanayon. Ala, ituloy mo ti panagadal mo. Sa nabalay, taas sidaglaang dito iti pagadalam. Un lolo, agjaging ak abinigat kan minalam, amapan iti eskwelaan. Renz? Present, ma'am. Kunak no absent ka. Awan ka ngamin idi Biyernes. Kumusta kan? Pimanaw ka kanumot din ijay sigot apagababangam. Nagbiro ka klang iti pagyanan, ma'am. Di nak binaybayan ti apo. Good for you. Kunak lakit din nupod no adi ka nagadal. Ha? Ay, saan mabalin asaan ko nga ituloy ti panagadal ko, ma'am? Ata sayang. May isang kapay kadagiti maikan iti pamadayaw inton graduation nyo. Sapay ko ma'am? Saan nga imposible dayta? Tamaikari ka amaikan iti pamadayaw. Adamat ni Gabat. Nagturugan na nga ta iti manong nga aldaw nga awan klase tayo. Adapay dagiti gamit na iti sirok ti balay mi. Anda saan naan naala ang gamit na kunam? Wen, adda di na naala. Naawan siguro pangilinungan na. Taagtudo nga min idi. Sa dino nga ta tinagkamangan na.
Saan ka di? Ngawan ti kabagyan na ditoy? Day damot ti amok. Saan nga ta nga adda nagtakawan na itikinan na iti sumagmamano nga aldaw? Ay, saan namot siguro ang maarami dayta? Tauray marigrigan. Awan mat na damdamag ko at tinakawan na. Nakita ka dim sagi ti jeep itay bigat. Kunak no saanin nga umay dito'y pagadalan. Ngam imay mat. Oray siyak. Jack ni namna mga umaypay agadal. Nagpakpakaasi nga agyan ko maijay balay. Aging ga iti agturpos. Apay ade yung pinatgan. Saan nga min anak kabayad iti abang na? Iso saan mi apinatgan? Una, alangan na pagyanin nyo iti balayo alibre. Ni Renz, tinakatugaw iti sementado at tugaw. Asit gantaman ta pagsasawak. Intaman kit di sutilin. Nanya ti kunana. Imbag tasaan ka anak ko teran akas lanayaw awan abilin. Natibker ka mo ta, bro. Ti kunami kat di da kan makita. Mas daaw kami. Tayo din nag-roll call ni ma'am. Present ka met. Nalipatan niyo ka din. Nauri adda Lucifer a pagragsakan na timang dadaal. At dalatamot anghel amang salsalwad. Anya ti kahit mo asawan? Kadang iti addaan iti panakaawat. Nalakala ang awatan dati imbagak. Malaksid, no ti tao kat awanan panakaawat, di na maawatan. Edward, pumanaw taman laangan? Mabitlaang. Damag ko, kat adda bunga ti ayan ayat yo. Congratulations kada kayo adwa. Nakaamuan na nga tanga ginawag. Chismoso mat day jay alalaki. Di tala ko man imas asidag itay. Anya ko ma? Nabainan ka kadi? Iti imbaga day jay agabat? Napasagid anak itimbaga na. Ani Lucifer, kat pagragsakan na timang dadaal. Sino nga tama ti bagbaga ng anghel? At nga tanang tulong kan kwa na, ngayon bilang na nga anghel? Day tangarod mati pampanunutek. At nga tanang tulong kan kwa na? Saanin na day tatimang dadali timudta? Total, nalpasan ang nag-roll call ni ma'am. Intakit di agpaspasyar. Nagkating classes ka di manandag iti dwa? Da Edward kan Nancy? At dadamot itay, ma'am. Imbaga dagiti daddo maaman nursuro. Akanayon da kanong awan iti klase da. Alanganan dagiti nga agmarcha inton pa nagtuturpos. Saan da makagraduar, ma'am? Day tatipod no. Aduuna yung tilangan da. Nababapay tinaala da kadagiti eksamyo. Ay, delikado nga rod no kasta, ma'am. Remy, pakibagaman kadagiti dadakkel da Nancy. Taumay da makisarita dito ipagadalan. Ipakitak dagiti test paper da. Ken ti ado amarka ti absence da. Wen, ma'am. Dumanon ka dagiti dadakkel dati pa ayabyo. Nakaumay kabot basang. Di mon samot kadwa ni Nancy. Kunak panood da dito'y, nana. Awan da iji pagadalan. Papaayaban da kayo ni ma'am iji pagadalan, nana. Ay, kasta ka di basang. Abangan no maipapan iti graduation ti pagsaritaan mi iti maestrayo. Ha? Siguro, nana. May papaniti graduation. Ay, makagraduar matlaangan ti anak ko. Uray adapal paliwawang na. Mapan kayo ka di ita, nana? Uwan basang. Kat agyaman ak iti panangidanon mo. Sorry, miss. Agdardaras kamot ngamin. Nagdinong partakat nga rodan. Ha? Adan? Ay, Ha? anya ka di itayan tinagan mo? Adan-adagos tinalagip ko. Nuadan ti amom anagan ko. Oh, di iso. Malagip ko. Renz gayam. Ni, notebooks mo dagitay gam mo. Pagad-adalam ka di. Iti public school, iti igit ti syudad. Ang mga nainton agturpos ka. Dito'y kanton sentro nga agadal.
Taawan universidad ija ayan nyo. Saan ko pa yung amo? Saan mi pa yung nagsaritaan ka ni Lolo? Di may papaniti pa nagkolehyok. Kasta ka di? Sige amangan numaladaw ako. Bye! Bye, Eva! Mami, kwarta man. Sumunagak ija pagadalan. Imbabain si ka, Nancy. Pinayaban da kija pagadalan nyo. Kunak no makaturpos ka, ngam saan mo't gayam. Nangibaga saan na ka makaturpos, Mami? Sa bali ti inarami dyo itinayjay nga Edward. Saan nga iti pagadalan ti pagpapanan nyo? Sa dino ti kanayon nyo apapanan, ha? Sumbatan nak! Sorry, Mami. Maisubli ka di day ta sorim tinasayang apanawan. Agturpos ka kuman, ngam sa bali ti inaramid mo, tanagam ampang kamat. Pudno ka di saan na ka makaturpos, Mami? Day tabagim ti pagdamagam. Ay, sayang at talaga. Da kayo ti kaduak nga agmarcha inton graduation. Kanda kayo mo tantimang sabit iti award ko, Lolo. Anya? Adda award mo, apo? Un Lolo, siyak tinakagunod iti umuna apang madayaw. Ay no kasta. Kontakak tigayem ko iti maysa nga universidad di jay syudad. Taalaan na kan amay nga iskolar na. Ha? Pagtuloyin dak iti universidad, Lolo? Di mo ka di kayat. Urean niya kurso ti kayat mo, tanasaririt ka met. Iskolar kan, tasika ti kalaingan iti panagturposyo. Agyaman ak unay kada kayo, Lolo. Da kayo ti anghel nga inted ti apo, amang salwad kanyak. Saan ko nga aramiden daytoy, no saan ka nasingpet, apok. Maragsakan met dagiti anak ko. Idimbagak nga dakat kadwa ka nasingpet abaro. Ha? Ayanda ka di, Lolo. At daday di Amerika. Nagawid ak dito'y Pilipinas, tanalamin unay ijay no winter. Jak pulos makarwar. Sumaki tirayumak. Kasano da ito yan? Agpada taasaan ang makagradwar. Sigang tumot ngamin. Oh, apay-apabasulan nak. Kanayon nak ngamin nga awisan arumwar nga agpasyar. Kayat mo, met. Saan ka mata pinilit na napan nagpaspasyar? Jakmat kayat ti agulit inton umay apa nagsasarak. Uray sak mata. Jakmat kayat ti agulit. Imbaga ni Mami, ngayon ka no agbirok iti trabahom apang biyag mo kada kami no aganakak. Dandan ni madlawan ti tiyan ko. Nakaformal kamat ita, Eva. Eva na Eva, tanakabistida ka. Nagpintas kan? Graduation mi ngamin ita. Kaya't mo ti umaidyo pagadalan mi? Madama mo ti panagsagana mi. Tag-graduation mi inton bigat. Masapul ang mapanak iti pagadalan ita. Kablawan ka langan. Congratulations. Ken happy graduation, Eva. Agyaman nak. Kablaawan ka mat akas iti pa ng kablaaw mo kanya. Sapay ko ma. Tamay may nga universidad ti pagadalan ta. Makitan to no agranatan to pay. Inton bigatan ti graduation ko, Lolo. At di pa'y santa nagatang agamit mo, apo? At daaminan, Lolo. Kat agyaman nakada kayo Intangarod lukatan, tinakarikap agarahe. Tapunasam ti kotse, taisot aramatin ta, ha? Ha? Kunak man no kotsi ti anak yu dayjay? Amuyo ti agmaneho, Lolo? Wen kotsek dayjay. Ngamusan kung aramatin, ta sidaglang mo ti papapanak. Ang gapo, tamapantay jay pagadalan yo. Aramatin tanti kotse. Lolo, isuro naktuman nga agmaneho, tapnam mukmat. Sayang. Agturpos ta kumamot ita. No saan ta nagbalog. Un nga rod. Sayang nga talaga. Ita, umapapal ta ka dagiti agturpos sa kadalan ta. Wen nga rod Adda sumungad a kotse.
Mapansamat di ta pagadalan. Makitam ka di tinakalugan iti kotse asumungad. Nimat gabat dayjay. Naka-formal attire ti loko. Ada sumungad na kotse. Mapansamat di ta pagadalan. Ha? Makitam ka di tinakalugan iti kotse asumungad. Nimat gabat dayjay. Kan naka-formal attire ti loko. Isu ka no ti valedictorian day ta agabat. Sino nga ta tilakay? Kan apay akadwanan ni Renz. Napandan iti parking lot. Madamdama, mangrugin ti graduation. Ay, sayang nga talaga. Maawat da ti diploma da. Idinto tawan diploma ta. Wen nga rod. Ay, apay nga umapalakmatan kadagiti kaadalan ta. Uray siya nga rod. Maudya talaga ti babawi. Ay kamlawan ka, apok. Nakaturpos kamot laengen. Agyaman ak unay kada kayo, lolo. No awan kayo. Jak amo no anyan tinagbanagak. Sa anak siguro ang nakaturpos. No di nak tinulungan iti daydingal daw. Di ta ko managamam mo. Mamati ak. Nga inturong nak ni Apo itinasaya ta tao. Katda kayo day ta, lolo. Gapo iti kinasingpet mo nga ubeng. No saan ka nasingpet? Pinapanaw ka kuman iti balay ko. Uray da kayo mat, lolo. Nasingpat kayo mat. Mala, mapantangaro din iti restaurant. Silibraran ta ti panagturpos mo. Adon tinakaawid, ngam adda ka pala dito pagadalan. Ada lang namin or-orayak, ma'am. Ma'am, kasapulan ka di nga agulit danan si kan Edward? No kumain complete dalaang, mabalin ang maaladan to ti diploma da. No, makumpleto da ti kurang da. Ngam saan mat? Ti kaato ka di tilangan da ti daduma ang makagapo, ma'am? Saan laang aday ta? Nababaamin dagiti grado da. Naikanda iti gundaway amang ipangato. Ngam jay mat agpaliwawang tinararamid da. Sayang ang arot, ma'am. Talaga asayang. Uray saan da unay analaing no inggagaid da kumamat. Maikanda ko maiti konsiderasyon. Ngam saan mat? Nakitak idaadwa ijibatog ti balay da ako mitkita dito'y pagadalan. Mabalin ang masayangan da tasaan da ang nakaturpos. Itatasan kayo pa'y asumrek iti universidad. Agsursuro kang agmaneho. Tapno sikan ti mangimaneho iti lugan no adda papananta. Lolo, interesado akmat ang makasursurong agmaneho. Nalakalae nga sursuruan ti agmaneho. No laka ta interesado ka. Interesado ak launay, lolo. Inta ka din? Inta pa'y mangala iti student permit mo, Apaman amamuam ti agmaneho. Maaramat mo ti may sakot, Ha? Ti ka din abungan ako ti garahe, lolo? Kotse, ti may nga anak ko dayjay. Pinanawan na, edi na pa ni Amerika. Ipaaramat yu kanyak, lolo? Una, bastaan an nadam. Tapno adaramatan ti anak ko into nagbakasyon. Ni, sika mo ti masabat ko, Eva. Naka-enroll ka din iti universidad? Saan pa'y? Sika, naka-enroll ka din? Saan pa'y? Inton Lunes pa iti ipapan ko. Inton Lunes mat nga ron ti ipapan ko. Tapno agkuyog ta. O sige, agin nuray tangaro dito iti oras ti alas 7 inton Lunes. Adayo ka dito'y pagaw-awidam? Saan matunay nga dayo? Dito'y lang ti ayan ti dalan nga agturong iti balay mi. Uy, Nancy, adda ka ma dito'y palengke. Ay, dakalan ti tiyan mo Saanan ang mailamang. Wen, adaw may kugatangan. Nagapuak iti ospital. Apay,
Asino ti aday di ospital? Napanak nagpa-prenatal check-up. Apay adi mo kadwa ni Edward anapan nagpa-check up. Day tangarot ti pakasurunak. Manipod dakkelan ti tiyan ko. Di nakon kadkaduan amagmag na. Makapasuron. Apay kumati nakakadwaan. Idi saan pa'y adakkel ti tiyan ko. Kanayon nakakadwaan nga agpasyar. Ngam itan tadakkel. Di nakon kayat akakuyong. Anya? Ay, unay katikas ta klase ti lalaki. Irresponsable Kinagpay suna. Masursurunak kan kwa na. Gapo iti aramid na. Renz! Hoy, aginroll ka kadimot? Ay, ada kadwa na nagpintas sa babae. Wan, Remy. Aginroll ka kadimot dito nga universidad? Wan, aginroll akmat. Uy, sino ta kadwam? Isugayam ni Eva. Eva, ni Remy. Sigud ka adalak iti high school. Hi, nice meeting you. Likewise, Miss Eva. Ay, Eva laangan. Formal unay no adapay la miss na. Anya ka diti course mo? Education. Ay, saan tayo nga ron nga agpada iti department? Ijay kami sciences ka ni Renz. Ay, imbag man tagadwa kayo. Awan pa'y makita kakadwak ita. Ngamin, itala nga umayak dito Nancy, amom ka na panak ija universidad? Kat nakitak ijay ni Renz? Amang ano nag-apply kas janitor ijay. Tapno adda aramatan na. Saan? Ada kadwa na. Dinamag ko, nag-enroll kat wan ka no. Adda nga tamang tultulong kan kwa na. Pangalaan na kumamat iti pagadal na. Sigurado nga scholar day jay. The valedictorian kat nga rod. Sa bagay. Sayang. Nakaturpusak kumamat. Tapno agenrolak mat iti kolehyo. Sayang. Inununam to mat tinakirelasyon. Italaang ama-amiris ko. Jakmat kaya ti agulit nga agadal. Kan may sa, into naganak ka, kapilitan nga awiram ti anak mo. Kasano ka nga ya maka-eskwela? Apay ngay may ka ditoy. Agpaiso ka di. Nga adda sa bali akakuy-kuyog mo. Iso addi kan umay ijabalay. Apay ko ma. No adda sa bali akakuy-kuyog ko. Apay asan asyak ti awisam. Siyak kumati kakuyog mo nga agpasyar. Kita mamatay tayo tsuram. Kaslad da tambor asar-sarunwam. Awanan ka itibain. Gapo ta masikuga kon. Di na kon kayat akadwang agpasyar. Apay ngamin ngayon palubos mo nagsikog ka. Saan kumapay? Makapasuron ka talaga. Agan na kaktulang Makitam. Oh, anya kumati makitak no aganak ka? Ti anak ta. Si Kanto ti agaw awir. Oh, mapay nagsasagit ka, simbang pa. Kagurug-gurat na dyan lalaki. At dagit din sa bali akadwa ng agpaspasyar. Dayjay ka diti ko nam amangay ayatken ka. Kunak no saan nga agbalbali mami. No dimngag ka kumaidi iti pamagbagak. Awan da ita asang sangitam ita. Adda ka kumaita ijay universidad. Diyak ngamin ni namnama akas to ti pagbanagan ti amin. Amom itan, nga inumob ti luam, gapoy ti nasapa pandaki relasyon mo. Ano sab? Taday ti kinayat mo. Lolo, ikatak ti abong ti kamam. Kan alaak mo tanti ulasyo taglabaak. Nalpas mo ka din, jar aramidem a report mo, apo. Un lolo, isung aglaba akon. Tapno na dalos ti ulas kan abong ti kama. Uray awan ti babae dito'y balay. Awan maurnong amurang. Narigrigat ti aglaban no maurnong, lolo. Saan ka nagkamalian ang alakan ka dito'y balay ko? Isung agyaman ako na imat kada kayo, lolo. Ita, sumagmamanulangan atawan. May sakto na profesional.
Ngam no saan ka ana saririt, saan ka mo ta makaturpos? Ngam no awan matidakkel atulong yu kanyak, jak ko mamaragpat ti arapaap ko, lolo.